clear tu te chibai ule dal ding heti pau tu kani a Tunhnai ko shan rongbol na chanchin sang ngai thla in ilo clear hawang o January ni somthum pakhat hi pharpwal pathian ni ani Tunkar pathiani January ni somthum pakhat sang ni somni hi pharpwal pathiani the leprosy Sunday ani a Mizoram Baptist Koshan chuan hemini hi kumtinin ursun takin mangthin ani kumin pharpwal pathiani thupuyatan marka bung khat chang somli changa chang somli pakhat thu idu chuan mi ti thiang lim theye ti ani COVID-19 shileng awangin Koshan ni poimo sang le program te man hlei thei alani lawa wangin pharpwal pathiani po hi biak in lama man thei ani donova Koshan hauten ma ni chung kwa chewa arem chan anga hemini pwala hun mang cheu turin Koshan shwai tu ten min nge na ni Pharpwal pathiani program Communications Department in abat saya LPS le zone ta te convergenal le YouTube lama pharpwal pathiani zan daria ta pek chwa ani ang he program a hian Reverend TC Zodin Sanga Executive Secretary Pardet ne na rongbol na chungchanga komna le pharpwal pathiani thucha Reverend Dr. Lazarliana hunrai tak deliberation mission na promotional secretary na lo thokto Tunhnai BCM headquarters communications director omek ne na changin ngai thla kani ang Pharpwal pathiani hi kumsang khachukwa somli le pathuma changin BCM chuan alo mangto china kumsang khachukwa somli le pasaria Assam Christian Council chuan awam chunga Koshan te chuan Pharpwal pathiani siama heminia tholom po chu the leprosy mission chanpuina na pek thina ni kumsang ni le paruk assembly chuan Pharpwal pathiani atan January pathiani voili na kan man chin hi January pathiani nutung bera man ni ve toro se ati angin khovel puma Pharpwal pathiani an man rualin January pathiani nutung bera man aloni tani Heminia thil pek lingkhom hi BCM poisalu dan pa ngayin BCM headquarters office sa chhun lu chin ani bok FOD Noya Fellowship sang te thu zir tur than chwa mekani Mizoram Baptist Koshan Fellowship Organization Department Noya Fellowship sang BKCP BMP le KNP that's one kumsang ni somni pakhat hian thu zir nain zirlai bu te bwa sai ani a chut zo to ni in tuna hiam bia le unit sang a thun chwa turin bwa sai mekani kan chia thei chena BKCP te chuan kumina an thu ziratan mei chia te le tun lai thil omzia ti anianga thu zir tur hi mi pathum lalming moi chong thu leram moi thanglwa le Reverend Dr. H lal thamwana te zia kani KNP te chuan Bible le apon lama ro puite ti anzir dona BMP te chuan lalpan min ko ti thu zirlai som omna anzir dona ni probationary pastor te omna tur ruaman fel anita Mizoram Baptist Koshan Pastoral Committee in Pastorata na alag tharmi som panhi te chu Assembly Executive Committee na pompui nu in February ni khata changin an na zom turati anni a an probation hun chungan mangchan don ani kumsang ni somni pakhata changa sang ni somni panhi atan hetiang hian an omna tur siamani lalruat di kapau tu Buarpui North biala Vila Rozwala Serkon bial Sila nun siama Kolasip bial Rosang Zwala Kortha bial dan moe chong thu thingfal bial lalram nu na changte dil tlang bial H larin sanga khoru liam bial Benjamin lalrem ruata Tenzol bial Jacob lalnun hlua pai thar bial Ardel ramchana champhai bial laldin moe namte khozol bial F lalram zawa bungtlang south biala te anni Pastorata na lakthar te hi February ni khata changani nga chungin BCM headquarters office serkona orientation nei puyan nianga February ni sari pathiani BCM biak in lungnon east ta anma ni laklung income induction service nei pui anni ang Jubilee Bible School changa correspondent Bible course 00 test certificate hlan na income nei ani January ni somni pakwa zir top chanu dar som panhile chanve khan Jubilee Bible School basai Bible correspondent course zirzo test certificate hlan na income GBS ramzo tlang serkona anayani a has certificate in hlan na income hi Reverend Joseph Vanelruata Dean Jubilee Bible School in Kaishwain Reverend Dr. C Vaneldika AGS mission in certificate hlana Reverend C. Tunluanga, Coordinator Pastoral Ministry in Bible Correspondent Course 00 Teta na Chong Chai Sakna Anaibok Tunchuma Bible Correspondent Course 00 Tehi Anvayin Mi Sum Hi Patni Ni In Koshan Upapakwale Rongbol Tu Som Pathum Anni
MGKP malak na in mizo jong hum halle ti mason ti thupui mangin TV program wat sayani Mizoram Chalai Christian Pool MGKP ro rel sang ni som ni ser chi panei na rel angin mizo jong hum halle ti mason gonga MGKP in mala se ati angin TV lamati chwa turin January ni som ni panga sang ni som ni pakhat khan mizo jong hum halle ti mason ti thupui manga soi hona audio visual production studio ser kona buat sayani a host Viro Call kima Vice President MGKP ni in panel la pulal thawle a chakchwa resource person Samar Ralunglei District pu tlantununga chong thu lecturer BHSS Mizo Department Nula Zau Tan Tuangi Kyang Te Finance Secretary MGKP le lecturer BHSS Mizo Department te anchuani Hesoi ho na hi BCM Convergent le local cable TV shanga pek chwa ani ang Heba ka hian mizo jong hum halle ti mason ko nga malak na dang mithiam te so min booklet bwa sai me kani ba ka MGKP YouTube channel lamati chwa turin namdang te tan po amizo jong anlo zir thiam the na ol sam in biak na jong kam mizo English le Hindi in anbwa sai bokani Reverend Arlen Zira Executive Secretary longtlain thing fal bialatlo January ni somni pali sang ni somni pakhat pathian ni khan Reverend Arlen Nunzira ES longtlain thingfal bial to in biak in saklai BCM Jayon thingfal BCM mam te ti le BS thingfal te amuna a en ES hi Reverend Kelal do sang le caution upa engi moza tin troi omin BCM Zion biak in saklai to masak berani a BCM Zion thingfal hi member zathum pariat ni in biak in hi sang ni som ban hi a sakchana ni a cheng noi som thum panga zet sen ani to ni caution member tha tam takaluta sum sen so atlem ang hu in biak in hi an sachale thungani BCM headquarters sa Changin Chanpui na cheng nuai ni donto ani a tuna hian biak in ceiling electric wiring le chul sang mabak ala nuala ni BCM Zion thingfal hian sang ni som ni pakhat chungin assembly target cheng nuai ria sing ni sanga nein cheng sing ria sang thum zaria somkwa chatin assembly target an khum bokani BCM mam te ti hi thingfal ko chunga mam te khwa soi khom ho kha an ni a kung sang ni som palia biak in sachanin tuna hian an sapum oi to a caution member za som nga omin biak in hi adung fit som ruk awang fit som thum ni asakani ceiling electric wiring le chul tam tak maba kan lanaya tho chun zom mek rengani biak in saknan hian cheng noi som pali singli sangkwa za som nga le pasari man ani to a caution tha tam takaluta biak in sachung hian assembly target cheng noi li sing thum sanga chu cheng sing thum sang thum za thum somkwa zatin an khum bokani Baptist English School thingfal bial in adin chu tlo chhun zom ani a BES hian zir lai za som ni nain KG changa class 8 thlenga oma zirtir tu le non teaching staff anwain thoktu som pani anom meka monthly fee cheng zali le admission fee cheng sang khat chawani School hi BCM headquarters in kumtin cheng sing sari in ajan pui china school ram hi bialin alaya building po asangara ni tuna hian hostel mamo na asang MMA hostel sakna tur fund ngai to apui turin ES ne na ngin na thlen ani bok Mission Department Nwaya thok tu le missionary ten an tho pui damlo in enkol mek te pualin chongchai na an nei January ni somni pasari sang ni somni pakhat ni lai zan dariat khan Mizoram Baptist Caution Mission Department te huai hotin missionary te le Mission Department noya thok tu zong ten ma ni rem chan mun chewa changin an tho pui missionary na khir tak takin atlang bua ka wanga enkol mek te bolin chongchai hauna an nei an chongchai thupu yadam lo tarlan te hi missionary pathuman ni a caution ho te pu in kan chongchai na ati kan lo shal ve thei nan lo tar langila B Jonathana evangelist Bangpur Tripura Field ani hi chokong cancer ni in Aizola in enkolin a ommek Pizonun pui wife of Kelal Zui Moya Koyan Arunachal East Field ani hi nute cancer ni in Zayani a tuna hian treatment la in ala in enkolmek ani Nula Eflel Thangzwali evangelist nurse chongte ani hi thisen cancer ni in tuna hian treatment la in a in enkolmek bok Associate General Secretary Mission le Mission Promoter te ngalim lui Bru Mission le Bat Bunya Chakma Mission to inanzin
COVID-19 awangin kaushan rongbol na sang apa ngaya kalpui thei anilawa chutiang bokin mission rongbol na sang po he COVID-19 hian angin malak na po engemu chen chu ate khai laka hetiang ani awang hian mission thok tu mun sang ami te po in malak dan tura sarkar le hautu te thu an ngai chang lo theilawa hunchep takara ngalim lui bru mission le bet bunya jakma mission a thok tu te le anai khwa a missionary omjong te pualin missionary te tan training le seminar tun thla ni somni pathum le ni somni pali chung khan Reverend Dr. C. Vanildika AGS Mission le upa HL Lian Tuanga Mission Promoter ten kalim luya an nei puya kan bo rak tong zirzel malak dan tur soi ho na le infui thar na te an nei ani missionary mun sang atangin mi thanem takan lo kala a lok thla kan ti hle heti la yan tun kar zer top ni le inrin ni January ni somhi pakwa le ni somthum khan bru mission sim lama thok tu te pwalin mission coordinator Reverend Ardel Thanglian le mission department LDC te rongbol tu HL ne kimale pulel than ku nga sai lo ten pachuam pui muna retreat le seminar ne pui turin an kalbok tumdan chuan bru mission a thok tu te pawal hian retreat le seminar hin nei pui vek tumani a putlunga sia le dampareng puya te la nei chunjong tura rwa man na siam ani bokani administrative committee nei ani Tunkar Zirtop January ni somni pariat khan administrative committee meeting nei ani a meeting a hian kumin assembly nei dan tur chungchang ruam man na ngai twani assembly executive committee in assembly nei dan tur chungchang ruam man na siam tura ati angin administrative committee chuan assembly nei dan tur chungchang a palai dan tur le aka inhoi sang te ruam man na siama heng ruam man na te hi sarkara thlenarem ti puina dil ngalani a sarkar thu chwa ka zirin assembly ruam man na te hi tol chung kaushan biale BCA te harang thei ang bera pek chwa ani ang tunjum administrative committee meeting a hian junior engineer post fixed pay ta na thok tu tur lak tharani boka lalram chana son of Reverend Zechal Liraleng pui chu lakani khati jong khatun tuma kaushan rongbol na chansin thar kan ngai thlak ho thei chu ni a clear tu te in the vai chung alom thu kan soye